Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala okuyona-ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfers akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwi-Orlando Pirates-ke udaba oluvelayo ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates isimsayinile umdlali-ke wamaZulu laphana-ke oyi-winger laphana-ke uTsepang Moremi. Impela-ke uTsepang Moremi uzogijima-ke kwezimnyama ngayo-ke isizini ka-2025-2026. Impela-ke i-Orlando Pirates ithole umdlali omuhle kakhulu uTsepang Moremi-ke yona update engiphethe-ke njengamanje like ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele-ke ama-transfer rumors okuhlanganisa-ke nama-confirmed transfers. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.